twongere tugusuze kandi twifurize kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Darwin Sports Zone. Nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muri yose muri amahoro, ibintu bikomeje kugenda neza cyane kuri ni wa gatanu. Babwira ngo rero mukomeze musoze ukwezi kwiza kwa kare ko munatangira ukwezi kwa gatatu ku munsi w'ejo muzamwa gutangiye. Babwira ngo rero Imana ikomeze ibitiho mu byo murimo byose bya buri munsi. Nge rero ni Darwin mbanje kugenda mbagezaho amakuru y'imikino menshi cyane abagezweho muri ano masaha. Ubona ko rwose amakuru menshi cyane muravuga ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cyacu ndetse no mu mugabane wa Afurika, reko abara amakuru menshi cyane rero kabisa. Darwin kuba waraduhisemo rwose wahisemo ibintu by'ingenzi kandi ni by'agaciro. Rero dukomeza kukubwira ngo komeza ukore subscribe, ukore like, ukore share, ushyiremo comment ya kugira ngo dukomeze kugenda dusangira ijambo mu biganiro bya muri munsi. Ngakubwire ko rero no masaha muzana amakuru ya za transfer ara ku mugabane w'Uburayi, dore ko transfer zimo ziravuze ubuhuha cyane ko turimo turagira mu mpera za saison ndetse amakipe azasozanya amasezerano n'abakinnyi ndetse abakinnyi berekeza mu makipe abifuza ndetse andi makipe agurana amasezerano y'abakinnyi. Ubona ko byari byinshi cyane babigena bivugwa. Reka rero nkubwire ko nk'ibisanzwe nye ubwo nagiye muri za transfer, ubwo ni turaza kugenda tuganira ndetse tuze kwerekeza hariya mu makipe agiye atandukanye. Araza gugaruka weekend yagarutse shampiyona, minisiko zagarutse amakipe arimo rwose mu Bwongereza araza kwakina FA Cup ndetse mu gihugu cy'Ubudage Bundesliga baraza kuba bagarutse ndetse no muri Espagne. Ibyo byose rero ngiye kugenda bikugezaho. Reka ngusabire gukora subscribe mbere yuko dutangira kugira ngo tuze kugenda twiganira, kandi agushimiye ko ubikoze. Nawe utarabikora gira umutima wo kugenda ubikora 5 kuri 5 bikurikirane kugira ngo tujye twibana 5 kuri 5. Kamere rero muri za transfer mere ku ikinyamakuru yitwa El Nacional cyatuga ko ikipe FC Barcelona ikomeje kwerekeza amaso ku muhinga Zaire Mutayari yao Felix. Uno mugabo rero ni umugabo w'umunyaportugal ukina ikipe ya AC Milan. Rwose nk'ikipe ya FC Barcelona irifuza ko yagenda musinjije, dore ko rwose ni umugabo w'imyaka 25 y'amavuko. Ese ikipe ya FC Barcelona ifite amahirwe ngahe yo kuba yazana uno mugabo Mutayari yao Felix? Subiriro imwifuje, dore ko na saison ishize yigeze ko mwifuza ariko ntibyakunda. Yao Felix rwose niyava mu ikipe ikomeye cyane AC Milan, ariko ubu ikipe FC Barcelona iberekejeho amaso ndetse n'abitaba Nico William. Ubona ko birakomeye cyane. Yerekeze mu kinyamakuru cyitwa Guardian cyatuga ko Premier League ngo benda gucamo ibice biri kugira ngo rwose bajye babona ukuntu bayikina neza cyane ko rwose ngubwo sama icyaha izabiza bazabakina icyo bita Club World Cup, igikombe cy'isi cy'ama club. Amakipe arimo nka Man City, za Chelsea, de Blues, Arsenal, de Ghana, za Liverpool, de Cops. Numva ko nyine zajya zihura n'umunaniro ukabije, nimo ngo bashaka gufata Premier League bakagenda bayicamo ibice bibiri. N'amakuru cy'amakuru cyitwa Guardian. Reka nerekeze mu kinyamakuru cyitwa Memphis cyatuga ko Victor Osimhen ni umugabo w'unya Nigeria ufite ikipe ya Manchester United kabisa, dore ko rwose atari bu imwifuje. Rero uno mugabo ikipe ya Manchester United irifuza ko yamurekuraho Liz Cross ye ikishyura miliyoni 58 z'amayero amafaranga hari mu gihugu cy'Abongereza. Ubona ko ni hatari. Rero ino kipe irifuza ko bagenda imurekuraho ubwatsi hatari. Batujye turebe ko izagenda n'amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Memphis. Reka nerekeze rero mu kinyamakuru cyitwa Court of Study kiratuvuga ko ikipe ya Manchester City ngo nyuma yo kureba rwose ko hariya mu izamu ryayo harimo ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye na ekipe uko ihagaze kuri ubu, irareba ikabona rwose barifuza umugoro kipa hatari. Urera n'umugabo w'umunya-Espagne ukina ikipe ya FC Porto bamwita Diego Costa, ni umunya-Espagne ubona ko abahanganira izamu no bita David Raya Santana ukina mu ikipe Arsenal de Ganas. Rero Court of Study yatubwira ko Manchester City mureba ijisho ry'ubwiza kugira ngo murebe ko yazamuzana mu ikipe ya Manchester City mu mujyi wa Manchester kugira ngo aze gusimbura bita Edson Moraes umunya Brazil hatari. Gatwerekeze mu gihe kwitwa Pret Gol cyatuga ko ikipe ya Arsenal de Ganas ngo yifuza bita Joshua Kimmich. Una n'umugabo ukomeye cyane ukina ikipe yara mu gihugu cy'Abadage bayita Bayern Munich. Nubwo mu minsi yashize ikipe ya Bayern Munich ngo yifuzaga kuba yagenda imwongera amasezerano, ariko Arsenal de Ganas yo ngirarebera situation ye ikabona yuko ngo mu minsi itaha rwose mu mezi ataha araza kuba ari free agent. Rero ngo birashoboka ko yaza gasimbura bita Jorginho.
birakomeye cyane ubona ko nibiyo biragenda bivuga uwo bita rero uwo bita Karim Adeyemi n'umugabo ukomeye cyane ukina mu ikipe ya Borussia Dortmund dore ko ikipe ya Chelsea the Blues yifuje kugenda imusinyisha Siri rero iracyamurya amadero ko ari umuwinga hatari ukindi ikipe ya Borussia Dortmund. Reka tujye turebe uko bizagenda 5-5 nyuma kwitwa Air National kiratubwira ko uwo bita Victor Osimhen n'umugabo w'umunya Nigeria ngushaka kuza werekeza ara mu kipe ya Manchester United agasimbana no bita Rasmus Højlund dore ko rwose ngo bano ari abataka abatandukanyije ibintu ndetse n'amateka ndetse ibyo bagezeho experience ngo bita Victor Osimhen ngo rari bakabona ko ari umugabo urusha neza cyane bita Rasmus Højlund gukinira ikipe ya Manchester United ubona ko birakomeye cyane dore ko n'ikinyamakuru cyitwa rwose Memphis cyari cyabigarutseho. Reka nerekeze rero mu kinyamakuru cyitwa Timbutoke kandi kirakomeza kitubwira ko Manchester United ingimere ya situation y'umunya Nigeria imyaka 26 n'umita Victor Osimhen rwose ngo arifuza ko bagenda abamusinyisha 5-5 bakandi situation rwose ye igomba kuba igenda irangira kuri miliyoni 75 z'amayero dore ko rwose Timbutoke niko imigenda itubwira. Nerekeze mu ikipe ya Arsenal de Ghana nkuko ikinyamakuru cyitwa Mirror de Football kiratubwira ko ikipe ikomeye cyane ya Arsenal de Ghana zigo iteguye kurekura abagabo bagera kuri 2 uwo rero nuwo bitsa Gabriel Martinelli ndetse nuwo bitsa Leandro Trossard umubiri cyari kugira ngo rwose basoke hariya mu makipe ikipe ya Arsenal de Ghana zerekeze mu ikipe za hariya muri Arabia Saudite Pro League reko amakipe abifuza hatari. Reka turebe ko bizagenda neza cyane dore ko muri sama ita rwose bashobora gusohoka mu ikipe ya Arsenal de Ghana. Reka nerekeze mu kinyamakuru cyitwa Times Sport kiratubwira ko ikipe ya Arsenal de Ghana Liverpool de Cops ngo byerekeje amaso ku munya Sweden uwo no bitsa Alexander Isaac wamaze kuza ibitego bye 19 dore ko rwose uno mugabo yabenganyaga no bitsa Erling Braut Haaland nubwo Erling Braut Haaland ikamase muri kendi agati mu minsi ishize agatsinda ikipe ya Tottenham Hotspur ara ku kibuga Tottenham Hotspur Stadium kugira ngo rwose bamushyire aramura amakipe ese ni ikipe yiteguye kuba yakishyura miliyoni 150 ko Newcastle yamaze kuzisetinga ngo nizo release clauses ku myaka 25 ye ubona ko birakomeye cyane. Cyangwa kwitwa Football Insider cyatwe ko ikipe FC Barcelona ngo yerekeje amaso ku mugabo bitsa Marcus Rashford weruka kutizwa mu ikipe ya Aston Villa mu ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe y'abari muri Chelsea nayo ngimuryamyeho kugira ngo arebe ko muri samita rwose bagenda mukura mu makipe mu gihugu cy'Ubwongereza akerekeza hariya muri Espagne mu gihugu cy'Abadage hariya mu mujyi wa Aria Munich ubona ko birakomeye cyane. Neymar Junior de Santos kabisa ngashobora kugaruka hariya mu mujyi wa Espagne akagaruka mu ikipe ya FC Barcelona dore ko ngo Joan Laporta umukire umuherwe w'ikipe ya FC Barcelona baramwifuza neza cyane kandi ngarabona ko ari option nziza yaza kugenda ibafasha 5-5 ubona ko birakomeye cyane ubona ko amakipe nyine arimo aragenda amwifuza. Reka nsoreze ko bitaro Divan Nestro yona ko atamerewe neza cyane ngashobora kwirukanwa ava mu ikipe ya Leicester City reko ubwo yerekezagamo rwose ubwo yaravuye ku busigire bw'ikipe Manchester United yitwaye neza ariko kugeza ubu ntago biri agenda neza cyane. Uno mugabo rero ngo tuberuka amasaha 17 ashize baratubwira ko rwose ngo ashobora kwirukanwa mu ikipe ya Leicester City. Uno mugabo bitalo Divani Nestro ubona ko nuko bihagaze hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Makuru rero yanjye y'imikino agezweho muri aka kanya reka nyasoreze ariya rwose mu championnat kungane burayi araza kuba agaruka tunasozanya n'umunsi wa 5 andi makuru tuzagenda tuyagarukaho ku munsi w'ejo ubundi mbabwire ngo ndi kubinjiza muri weekend rero reka nsoreze kuri championnat azahari kungane burayi reka ngure ko ikipe ya Real Madrid ubwo ni mu gihugu cya Espagne Spanish La Liga ikipe ya Real Madrid iraza kuba yakira ikipe ikomeye cyane ya Las Palmas Pisayine ikipe ya Stuttgart iraza kuba yakira
Bayern Munich nabwo ni mu gihugu cy'Abadage muri Bundesliga, anako kandi mu ikipe ikomeye cyane ya Fiorentina iraza ko yakiriye Lecce mu gihugu cy'Abataliyani Serie A, ubona ko iraza ko yagarutse, nako kandi AS Monaco mu gihugu cy'Abafaransa de Ligue 1, ikipe ya AS Monaco iraza kwakira Reims. Ari muri FA Cup mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ikomeye cyane Aston Villa y'umukinnyi ta Marcus Rashford ndetse na Marco Asensio beruka kuva mu ikipe ya Paris Saint-Germain ya Parc des Princes, iraza ko batana mu mitwe n'ikipe ya Cardiff City ari muri FA Cup. Ubona ko rwose muri round 5 nuko biraza kuba bihagaze. Ikamabwire ngo rero ngewe nuko nareshyaga nuko nsoje ari makuru y'imikino ni mukanya kagiye kuza, ndetse turaza kugira tugana n'ibintu byinshi cyane rwose biraza kuba bivugwa ku munsi w'ejo. Imana rero ikomeze ibiteho ibarinde kandi ibane na mu byo mukora byose bya buri munsi, ibahe guhaha muronke ndetse ibahe kunshyigikira, ibahe nawe kwishyigikira ndetse ibyo muri ukora byose byaba byiza rwose. Imana ibirimo kandi bihereza umugisha wa buri munsi. Assalamu alaikum, ndabakunda cyane.